Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami, mga bangsami, sekanusana mga babayam yaki pagadatan, sanrakan wagyang kutua maanaw salama kalilintad na kapipi aginawa, salam tanu sulang ulanguan o mga bangsa tanu lalayun, agyang kutua di na di kamuntay sa agyang kaiya di tanu di kapamagusay, naguso mga bangsa tanu kesampayan sa agyang kaiya live tanu. Mga pagarya, ayaman po magusay tano sa agyang kaiya oras, na agyang kaiya subulan na Ramadan na panakapan, agyang kuto kekuwaw Muslim abalas ay bagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Api anto na agalabak amapya, apanggalabakan sayaw tao, matiya sa Quran, pagadkar, penambayang ko mga kagagawi, nagu sesadeka, pengalimuan, langwan taman amapi agalabak. Na mala abalas, nagu ketakapag yang kutu abalas sa imgayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Sagyang kaiya, dikambeloy ya, o dikambeloy, agyang kutu balas abte kepada Allah subhanahu wa ta'ala na adna sabab yan at tigo mga ulama. Andad ni kaad nagyang ko tuwa sabab na pekala nagugyang ko tuwa balas na diindakal ay bagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang ko tuwa mga tawa ding galabak. Ay paganaya sabab nagyang ko tuwa kasasalaa sagyang kutu adar pa apenggelebak nakaw nagyang kutu agalebak. Igira agyang kutu agalebak, gyang kutu adar pa nasasalaan. Naunggelebak kaun sa mga galebak na ketakapag yang kutu abalas sa imbagay rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ilagi danan, agyang kana na syaraful makan. Sasalaan agyang kutu adar pa apenggelebak nakaw agyang kutu amapi agalebak. Natigo mga ulama alagi dagyang kaiya dua haram. Paman dagyang kaiya Makkah agyang kaiya Madinah, nakatawan tanu agyang kanan adua darpa na piyaka lebih nagusila wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama agyang kutwa sambayang roo apkitin dagyang kutwa tau napketakap nagumbida abalas apkekwairan adigyang kutwa paman napadadarpa. Mi ali sa hadith apitro unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa min al masajidi illa al masjidil haram. Tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswati gina susamba yang sagyang kaiya masjidakan ayamana na sa Madinah al Munawwarah. Suatu yang susamba yang sagyang kaiya masjid kan agyang kaiya paman na Masjidin Nabawi. Nama kala lebihaya sa paman na sanggibu asambayang. Winta nga manuto agyang kuto akala abala sanggibu asambayang. Apaman na kaunan yan nagukapian yan sagyang kuto mga masjid. Inunta at tigunabitan wa Muhammad agyang kaiya Masjidil Haram sa Makkah kamas mala abalas
amap bagi anu nagyang kutwa tao. Kagi paman na sa Makkah al-Mukarrama na ayap man na kala agyang kutwa bala sa imbagay rakawalla upama ko makasumbo yang kaun nagyang kuto magato sangibu asambayang. Kenapa ubah sangibu asambayang kamagato sangibu asambayang mi'at alfasalah paman na magato sangibu asambayang. Allahu Akbar. Naditan waya di pamakutan ng mga pagariya. Pemakutan tan wagi yang kaya darpa sumanga tao adna keganian kapakam bisitanian sagiang kanan adu darpa yang kaya Makkah agu yang kaya Madinah nang gustuan ni ron yang kotwa tamukyo. Lagi daya upama miya kalalaman alimu apaman nap keud nagyang kotwa mga umrah sa iku Ramadan. Keud nagyang kotwa umrah sa iku Ramadan nagu sumanga apaman na mga ulan-ulan adna kapag umraw. Napamakutan tanu agi yang kaya sambayang sa Masjidin Nabawi sa Madinah sangibu sambayang. Kapakalalabi niya sa iku mga pedadarpa. Lagi yang kaya Masjid al-Makkah Masjidil Haram sa Makkah na magato sangibu sambayang kapakalalabi niya na mga pagariya. Gi paman na di tanurun di ka pamakuti. So alhamdulillah yang ko to ba yang kaya pemagumras agi yang kaya Ramadan na miya pilisira na pemisita sagi yang kana na paman na dua darpa aditano di pamagusay na pengenintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala maka flight siran sa kapipi aginawa nagumisampay siran sa Makkah nagu sa Madinah sa paman na kapipi aginawa siapan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi na mga pagariya paman na tanto din ako mapi agi ang kutwa tao adin yan di manggusto agi ang kutwa tamukian sa aya din yan di kang gustuan na suat si iku Allah subhanahu wa ta'ala pagumra pemisita sa agi ang kanan adu adarpa. Niya panutul pan sa agi ang kutwa Sunan Ibn Majah bi isnadin da'if. Giyan kaya bud na paman na hadith apagaluin tanong na da'ifai ugay na para sa agi ang kutwa panguyat. Oy, para sa agi ang kutwa panguyat yanutulo Ibn Abbas radhiyallahu anhu marfu'an at tiga naman adraka Ramadan bi Makkah fasama wa qama minhu ma tayassara lahu kataballahu lahu mi'ata alfi syahrin Ramadan fi ma siwa. Ayaman ini mga pagarian na sadna tigu nabitan wa Muhammad sa tao rautan na Ramadan sa Makkah. Ayam na makapramadan sa Makkah. Miya kaswerte agi yang kaya paman na pumagumras agi yang kaya Ramadan. Sa tao at tigu nabitan wa Muhammad rautan na Ramadan sa Makkah. Nagyang kutuwa katatagu yan roon na miya muwasa. Nagu miya na hajud. Na isurat at tigu Allah subhanahu wa ta'ala abagian yan agyang kutu magatos ngibu ulan-ulan Ramadan apaman na kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadan paman na magatus ngibu ulan-ulan Ramadan apaman na imbelasun wallahu subhanahu wa ta'ala. Natanto niya ko malabalas mga pagariya. Okay, tanto ko malabalas. Agyang kaya paman na mga tao kedinsiran sagyang kanan na paman na Makkah o di na pugumras siranon ikid niranon nagyang kuto lambe sagyang kaya bulan na Ramadan. Naro sira na penambayang, naro sira na pemuasa na mapbagian nira nagyang kaya balas ami aluitan. Uy nagyang kaya hadith na panguyataya kami aluy yung mga ulama na bi isnadin da'if nagyang kaya sanadain na malubay. Ugay na paman na ipunguyatan waya si iku mga ginawatan. Ikadua sabab pati mga ulama nagyang kuto syarafuz zaman. Aya sila Allah nagu aya makalalabi nagyang kutuwa masa. Agi na aya pagaluin tanon na aya makalalabi na sudarpa. Aya sasalan sudarpa. Ikadua sabab peguman nagu kita kapag yang kutuwa balas ay imbagay wallah sa iku mga tao nagyang kutuwa syarafuz zaman. Aya makalalabi nagu aya sasalaan nagyang kutuwa masa. Nagyang kutuwa oras. Lagi dia nating mga ulama nagyang kaiya paman na
ulan-ulan na Ramadan. Yang kaya ulan-ulan na Ramadan nasa salanai. Nagu ikadua lagi diyan at tigu mga ulama nagyang kutwa sa pulugaw iap kuna si iku ulan-ulan na Zulhijjah. Mialo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutwa paman na hadithu Salman sa giyang kaya kapakalalabiya wallah sa giyang kaya Ramadan at tigu nabitan wa Muhammad sa din sa tawang gelebek saya sa mga sunnah. Nagyang kutwa sunnah na aya belas yan at tigu nabitan wa Muhammad na lagid ubamiyakang gelebek agyang kutwa tao sa satimana faradu. Ay mana naging kutwa mga sambo yang tanwa mga sunnah na lagid ubaka di makang gelebek sa mga faradu abalas yan. Yuto di tanu di pakandekal nagyang kutwa ang mga sambo yang tanwa mga sunnah na gusto mga gelebek ang mga pipiya. Nasatawa tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aya masyapian na gumanggalabekyan anta ka mapasadian na galabekyan nagyang kutwa farida mga paliugat na lagi dati gunabitan wa Muhammad uba miyakang galabek agyang kutwa tao sa 70 apaliugat. Allahu akbar. 70 apaliugat si iko salakaw si iko bulan na Ramadan. Na upama kumisumbuya kasi sa luhur na 70 aluhur paman na miyang galabakan na imbagay raka wallahu subhanahu wa ta'ala balas. Nalagi dia na paman na giyan ko tuwa sambayang asar na gusto mga peda sambayang. O di na paman na sumanga peda mga galabak ay papaliugat rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala na galabak atano na 70 agyang ko to tekapanon wallahu subhanahu wa ta'ala na tanto kumala mga pagariya. Tanto kumala. Saya po kauriyan tanong saya nagyang kaya paman na hadithu Anas radhiyallahu an ini pakaiso ko na kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayus sadaqati afdal ya Rasulullah antunay makalalabiya ka sedekah malutan waya pamakidig piya antano sabuta agyang kaya paman na kasedekah sa iku bulan na Ramadan. Ini pakaiso ko nabitan wa Muhammad ayus sadaqati afdal ya Rasulullah si iku kasedekah na antunay permeroron paman antunay makalalabiya ka sedekah. Aya ko na inisumbago nabitan wa Muhammad na sadaqatun fi Ramadan aya makalalbi na gupirmir wa ka sedekah na gyang kutwa ka sedekah ku Ramadan. Gyang kutwa ka sedekah si ku Ramadan. Na pamakutan tanwanan ng mga pagariya di tanu di pakandekal na gyang kutu di tanu di ka sedekah sa gyang kaya bulan na Ramadan. Balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga bangsa tanu sa gyang kutwa di radikang gustuwa kap suporteran sa iko mga bangsa tanwa kararaganan sa giyang kaya bulan na Ramadan nagugyang ko to ang mga tawa di rong galabak apkilaitan wa paman adna mga tawo apkisarikira nagyang ko to tamok na siran ni mata o mamamagay nagutukid sa giyang ko to mga miskin sa giyang kanana paman na mga darapatan o balasan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakal amapya. Nya panutulupan miyapanutulupan akaturo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigana umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Yang ko tuwa di ka pagumrah o tao si iko ulan-ulan na Ramadan. Yang ko tuwa pagaling tanu kagi paman na adna mga bangsa tanu paman na plalakaw sira sa giyang kaya umrah pumagumrah sira. Na Aya lagi diyan ati gunabitan wa Muhammad na timbang agyang kutu wa hajj ati arima. Kautu ta'dilu hajja. Paman na umagumra ka sa agyang kaya Ramadan na lagi dekabu umiyag hajj. Lagi dekabu umiyag hajj. Sa lagi dagyang kutu wa kapagaluya tanoron kagi aso sunna ama penggelebek ka saya na ayat timbang yan na faradu. Na penggelebek ka agyang kutu umra as sunna na biyalasang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa faradu aginan su hajj. Atawan tanwa su hajj na paliugatanan sa ikong mga tao apo makagagawon adna diran limang gusto. Na ginan ibalas ang mapambagian nagyang kuto ataw. Aya pa na riwaya amya panutun na tigyan na su umrah ku Ramadan na aya lagi diyan at tigo nabi na lagid umiyag hajj su tao apada kunian at tigo nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto kumapya mga pagarian. Agyang kuto paman nakapagumra sa agyang kaya bulan na Ramadan. Nagyang kuto ba paman na so mga bangsami dasiran lakay
dasiran lakay sa giyang kaiya kapagumra sa giyang kaiya Ramadan na insyaallah na si iko mga pada umrah na sa katanoy maka pamagpada insyaallah na sus kamero na jamaah na flight amaya amay ko alungan na isnin na pag-flight kami kapaman na pag-umrah kami agugyan ko to mga sheikh agu sa mga jama so panganintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala asya pantano niya langon nagu paman na makapagumra pumagumra sa giyang kaiya paman na ulan-ulan na Ramadan sa kalabudan siran nagu mapipiagi na wairan na yamala na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto mga sambayang iran sa giyang kananadu masjid mi aluy tanu kagi paman na miya kalala abalas ama pamagi aniran so mga panganiran si ko Allah na tariman wallah nagu so mga galabakiran penggalabakan sa giyang kanana paman na kapbisiteran sa Makkah agugiyang kai paman na sa Madina. Yang ito ba mga pagariya so mga bangsamiya dalakay mamagumra na insyaallah na si ko mga padauras na paman na ubas sa katanoy makapamagunuta sa kanup manimbeluya mga jamaami. So may tanong sa giyang kai agency sa mana sisitano sa giyang kai agency Al Haramain paganayron na kinwatano so mga bisatano agus so mga ticket to mga jama nagu padpanaging uto mga idea ipamagayran na kominwa kamiron nagugyan kaya paman na susulot na kana saliko gya kaya saliko na ipamagay panaya paman na agency agyan kaya Haramain kataya busuluwiran na ini bagayran nanan paman na paras iko mga kadi para di sira napkeda nagu paman napketendusiran umani isa kawan umani isa jamaah pagumra na nabigan nila sa giyang kaiya saliko tutuki dan nila sa saliko nagu adem pena ID agyan ko to ID na ayakapian yan bigyan mo ako ng ID isa ayun yung ID lagi dayo upama agyan kaya ID na adnarak sayaw kadi umrah so pagumra na egiyang kaya ko na tunay iskanay ni giyas ina paman na kilay ro nagyang ko to hotel kilay nagyang ko to hotel sama no to nagira susalay na yaw kadi susalay niya kadi pagumra na upama ko ba kededeg paman na ke mapugulaw la paman na dinyan ketun sa mga pedian nagyang kaya paman na ID niya asara may iskananan na ketendu nagu ketu nagyang kota hotel yan so paman na miya kapia-pia agyang kaiya paman na ikikidiyaw nagyang kaiya agency Al Haramain Al Haramain ka paman na matatano ragyang koto kalalakaw nagu masisya pagyang koto mga sheikh aguso mga jama si ikiran na magukit insyaallah biidnillah yang koto ba ayap pakaurian tano saya mga bangsami na suad na plano niyan pagumra si ko mga ulan-ulan na insyaallah na riparado sa mga pagarinyo si ko kapagunot ya misir kan insyaallah nila na ino kapunta ka kami niubo si ko paman na mga padauras sisambu agi ko to paman na kuntakan ra kami yang ko to bagagi inalitan no paman na sutaw na upama koronian na mapasada gyang kaya bulan na Ramadan makapamisita ro nami alutan gyang kana nadar pa Madina agu gyang kaya maka na sasalaan na kesaba pa na paman na ketak pagyang ko to balas agyang ko to imbagay sa gyang ko to ataw penggelebek sa mga galbek mga pipya nagyang kaya mambuha paman kadu sabab nagyang ko to syarafuz zaman paman na makalalabi sumasa na bulan ni mantu Ramadan na tanto ko paguntung agyang ko tuwa mga tao makapugumrah sa agyang kaiya bulan na Ramadan. Agyang kaiya ko na agyang kaiya pagaritan wa sirayan pag-isena yaw pelakay kami pensamanan na usumra na sama na yan na kapakaya di kanu lumakay. Kapakaya di kanu lumakay upama na penab na rin na pelakay kanu panugaid na di kanu pekarangan si iko flight o mga say kakabaya iyo kakapakaya si iko mga flight na ro kanu ketagu nagu paman na gira lagi daya na subayad sumakapanta ko bayad na tanto kumala amin ni umanon insyaallah
napananiatin yun na si ikong mga pedoras. Diyan kaya kumapman na Ramadan, panganintay sa sampay tanoro na mamagumratan. Inshallah, panganinta sa katano yung makapaguluta. Uway. Salam kay Makarambun Amir, si Samdi, diyan kaya at yakan na si Ramla Malawan ni Amirul, inshallah na makapumagunuta tanod. Uway, di tanoro na piya agyan ka di tanong di ka pagumra, inshallah, wait na inshallah, na paman na malaat dyan sa makapagumra tanong si ko mga pedauras, mga pedauras. Salam tanong agyan nga si Reza Datu Amala, salam rakanulangon mga bangsami, agyan ka shaykhakan, guruakan na si Abu Hibban Ibn Khalil, na salam rakasan guruakan, salam rakanusa na mga bangsami sa paman na Isabela. Sa Isabela. Lagi din na salam tanong na si Normia Ibrahim. Si Hadja Anisa Abu Bakar. Mga luksa kanaya. Salam rakanu. Inshallah ante. Nagyang utuba. Di tanong di preparaduan. Nagyang ayakap pagumaratano. Inshallah si kung mga pedauras. Katanto kumala balas. Nagyang kutuwa. Di Giyang ko tuwa balas up ko na giyang ko tuwa tao. Sabay ko na rin to? Balasan wala giyang kaya pa bangsa tanong si Farisa Zulfa, inshallah na ubang pagumra na nasira ka tanong magunod. Neno, inshallah na malbuda kap katunan niyor kami. Malbuda giyang ko tuwa kap katunan niyor kami. Susana giyang ko tuwa mga number kami na tuwa ka no. Ikadu na giyang kaya pitch tanong na nakapakaya si kanu di pagchat ka ketukawan nami pia-pia. Ketukawan nami pia-pia. Agyang ko to wanto na kailangan niyo pagumura ka no anta ka pagats ka no na namal buda kapag reply balasan tanu Allah sama da kalamapya at emang buagyang kaya oras tanu na alas 5:06 na maganda na mau magyang kaya paman na tigitano itatangkas na pugusaran tanu agyang kaya lampo mga oras tanu sa agyang ko to panganis ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga jamaah miron, padamiya po magumra na inshallah na watano makatutuna si ko alungan isnin. Si ko alungan na isnin sa kaya po ka Amerikano mapamagusay agyang ko to anto na okit-okit suntan no mapia sa agyang ka kaplalakaw tano si ko kuan March 26 inshallah. Nagumi pamangduan Amerikano nagyang ko to magyang ko to okito kita kapagumra makaumasutaw sa Madina nagunto na isuon niyan sa gyang ko to paman na kapagumra niyan. So siya tanubud man na balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala importante na kaya panguyatan namin kanu sa mayto sa gyang ka kapagumra ko Ramadan. Gyang ka kapagumra sa gyang ka Ramadan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.